سلام، من مهسا هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز با یکی دیگه از ویدیوهای آموزش فنلاندی در کنارتون هستم. با من همراه باشین. توی این جلسه میخوایم چند تا از سوالات مهم و کاربردی که در مکالمات روزمره خیلی از اونو استفاده میشه رو با هم بررسی کنیم. Moi, Terve. kuka sinä olet? Minä olen Eero. Entä sinä? Minä olen Aino. Mitä kuuluu? Hyvä kiitos. Mistä sinä olet kotoisin? Olen suomalainen. Entä sinä? Samoin. Olen myös suomalainen. Missä sinä asut? Asun Espoossa. Minä tulen junalla. Onko sinulla autoa? Ei. Minulla ei ole autoa. Tulen bussilla. Oli kiva nähdä sinut. Nähdään. Kiitos. Samoin. Moikka. Moi. Terve. Kuka sinä olet? Minä olen Eero. Entä sinä? Minä olen Aino. Mitä kuuluu? Hyvä kiitos. Mistä sinä olet kotoisin? Olen suomalainen. Entä sinä? Samoin. Olen myös suomalainen. Missä sinä asut? Asun Espoossa. Minä tulen junalla. Onko sinulla autoa? Ei. Minulla ei ole autoa. Tulen bussilla. Oli kiva nähdä sinut. Nähdään. Kiitos. Samoin. Hei hei. امیدوارم که دیدن این ویدیو براتون مفید باشه. از ویدیوهای دیگه کانال من حتما دیدن کنید. نظراتتون رو برای من بنویسین. با لایک کردن و سابسکرایب به من انگیزه میدین. فعلا خدا نگهدار.